Kurs engleskog jezika za početnike. Level A1. Vocabulary and speaking. What is this in English? Šta je ovo u engleskom jeziku? A bag. Torba. What is this? Šta je ovo? It is a bag. To je torba. It's a bag. A sandwich. Sandwich. Is this your favorite sandwich? Je li ovo tvoj omiljeni sandvič? Yes, it is. Da, jeste. A camera. Kamera. Do you have a camera? Da li imaš kameru? No, I don't. Ne, nemam. A house. Kuća. Is this your house? Je li ovo tvoja kuća? It is the house of my cousin. To je kuća moje rođake. A car. Auto. Do you drive a car? Da li ti voziš auto? No, not yet. Ne, ne još uvijek. A photograph. Fotograf. Is the man in black a photograph? Da li je čovjek u crnom fotograf? Probably. Vjerovatno. A bus. Autobus. How do you go to school? Kako ideš do škole? By bus. Sa autobusom. A phone. Telefon. Is this an old phone? Je li ovo stari telefon? No, it's just a red phone. Ne, to je samo crveni telefon. A television. Televizor. Do you watch television? Da li gledaš televizor? Sometimes I do. Ponekad gledam. A book. Knjiga. Did you read a book? Da li si čitao knjigu? I didn't. Nisam. A sada red na vas. What is this in English? Šta je ovo u engleskom jeziku? Can you remember the sentences? Ili do you remember the sentences? Da li se sjećaš rečenica? Napišite rečenice koje ste zapamtili vezano za riječi koje smo učili. Till next time. Do sljedećeg puta. Bye bye. Ćao.